Tariki 10 mweri wa gatatu mwaka-ini uyu niguo riboti ya kugwa kwa ndege muthemba wa Boeing 737 ya bururi wa Ethiopia yagumeire thi kuri andu 157 makorirwo makiurwo ni mioyo yao 32 ao mari a Kenya. Mwihoko wa family ici kuona miri ya endwa ao urahanaga ota mai mari kuraya maria mataninaga nyota na uguo kurehwo kwa matigari ma miri no muthi wa mwambiririo kiumia giki ni undu kumacokeria thayo wa ngoro ona gutuika kiha kiria mari nakio gitingihithika. Imwe wa family ici ni family ya Karanja Quindos kuma kaunti ya Nakuru na iria yorirwo ni andu 5 a nyumba aria ni mutumia wa Karanja Quindos niwe Anne Wangui Quindos, mwari niwe Caroline Duta, ciana 3 cia Karo ni cio Ryan Njoroge, Kelly Pauls na Robbie Wangui Pauls. Umuthi family no ni tafaniri igongona ria mathiko ma Anne Karanja kanitha-ini wa Gatoreki wa St Michael mwena wa Kiamaina Bahati kaunti ya Nakuru, undu uria uhanikite oriri gukoretwo na muhuhu wa nyamukano gatagati ga family ya Karanja Quindos na family ya Paul Njoroge na uria ni muthuri wa mutigaire Caroline Duta. Karanja Quindos akiregana na ripoti ya nyamukano eno. The big dream that we had that one day we would bury our loved ones, it has been marked today. So today we buried the mother, that's my wife, the mother to my daughter, and tomorrow we are burying the rest of our loved ones. Thegia ya mieri 7 ya wetereri, Karanja Quindos ni acokirie ngatho thirikari ya Kenya na ya bururi wa Ethiopia na hokuria kugia na giikaro gatagati ka mutongoria wa bururi na family iria ciahutirio ni mutino uyu. You know what it means, what it means to be parted by a teacher, isn't it? Yes. Apart from a teacher is a healing to the child. So what about apart from the president? Mwiri wa Anne uhurukirio mucii gwake mwena wakwa Amos gicigo-ini bunge kia Bahati oriri igongona riacio angiana ririgirirwo kuhanika rucio mwena wa Kiangai o gicigo-ini giki kia Bahati. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Nakuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.